Krema mbura ya jamhuri cio mbunge ya Kiembe Central yara yokarikiene ke skuru ya Kaurine areka thomba ni bataritie mantu mwanya yegemera kithomo na kinya siasa cewetera tariki 18 ni cionekete kumata akari ni bode tukwethira bakibanga na ntubo mathomo mweri twetite na kinya kwethira beciandikithia kiri mutaratara yogima yosha kenda bamukira utungata bogima bomweri. Dennis Mugendi ayana riboti. Mambura janja muri gishone kya ubunge kia Igembe Central yathithikirite sub-county cio ijiri ya Kiengu, Kienine gya Kaurine primary na Rwena rwa Ruguru cukuru ya Mukururu primary guntu gukujiritwe nkiru inyingi mubunge Dan Kiri abatongeretie ndwarine na kuni gukujiritwe mwanya jo munene kiri atongeria aria we atariritie witi na mbere bwa athithiritie akari mianka yo iri na jara jangi abanganitie ndabwirire itikiti yakwa ni kienu na nondo itikiti kienu no mwanga bone matunda yakeo nibo watoto sio bete kulitangwe kumandikwa mbunge nyake liyi na kukiri MCA Murithi Mutiria ari na usamba ariria bangi na kuibagitie buria bakera akari indi bali na wetike kuma tariki 18 iria berigirite ngavana Kawire ebebirwa gitine bakona ruo bakona uruko oni anturetu babu ndibona rimonde ndakurira ntwante kwa ndakurira ngaramu mathori ya kareyoteka ndenda kutheka gwatu kantetheka ikabindi nkireu endo tego lo kutheka na nkurira no to bwandi nyingira twigirete antu MCAs baba inge kwiponya bokera wita cia thona ndu ya bi no ntu no gira antu bakurina atia wethetie muno lakini ande bore antu beto batu no ntu murungu no munene oni bwa babo ya gira antu abeleza na bakuona lakini mero soon Murungu akaibu Kyoto ki tariki 18. Jamhuri Republic ne chonko ya Kenya ya confirm ra kwa Republic. Kinya batu mero tokala ya katutura tu kuria osiadi. Turabona loi. Turabona. Botona ka. Nonto wa manto ya sendie. Ngabana ni mama na kwa tibu kubati weto. Kiria turiritu ni barabara ya Korena ingi na kinya kugweta mirandi ingi iria ugite kuri bo bati kwendi kuigwa kithithia na kongeba kutata wanda bakele umagwa kele na pendelele ka urene iwa mashukudia basi no kwa mundu na ronya ka urene akwa no wa mwele na tule basi na mundu akaroma kwa basi oya faidisha ne principal chukuru akawa faidika na basi ote mtongo wa faidika ukona kuna ndo bakiami kuna ndo beta one kuna ndo beta wa professor of doom kuna ndo kwa mundu tima na amako wa mundu amona ngare ta kwa kwa amako na ina mararo unaona amako wa mundu ngare ta bobo ya na ata kumela kwa kwa manele ta saluni lakini unaona mundu ngare ta kwa kwa na ile shetani ashindwe. Sasa wenye hawataki tufanye maendeleo, tutafanya maendeleo. Wapende wasipende. Na baba kufanya kwamba kwa ajili ya mandama ya maendeleo yangu bweja kareka ibolwe. Na ndio bweja maendeleo kila kona. Kinyaka angeta nafanya maendeleo. Kinyanjia nafanya maendeleo kila pale nafanya maendeleo. James Mithika Ntonga inawe ari mukaririgitiwa magurija miraro angine rwa urimi na ugite ni batungatite kuona thoko nthiguru ya Djibouti na mwigwa jure na jujuri kugurune na bang'ang'ene kujukura ni thoko ya Somalia iri twikite ni ya biashara batantatu aki mantukiri agwatanirite na jo. Tunahimiza serikali itutengenezee mambo matatu na rais alisema nchi ni ya mambo matatu, si ndio? Kwanza, leseni no mwaka zipanuliwe zile ambazo zimekaliwa na watu 6 peke yao. Ipo tekanira oni loi. Torenda mukaure na nego leseni, muntu wa Saudi nego leseni, ende te kwera wa ate ngiri ngoro choro barja barji itanga tisho na leseni. Tesa dawo kali tango wa tupote ngwatia. Number 2,
tunataka tuambie serikali yetu ya kwamba lazima tufungue mipaka yetu ili miraa tupeleke kupitia Ndobli, kupitia Liboi, kupitia Kwale, yona totora kwende miraa. No ngamere tamanto aliko. Kabo kanene motoka tuwele kweneke. Na nako momerita. Na ito kulitana pamoja na bobo ya tokera na kilila. Esa sawa. Na toka itakweto aboteje tani kidogo. Ando kita ngwe batenda kwa ali muno. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe Central, County ya Meru.